tun trum kan video chuan du sak taka ka video lo clear tu te request number Ryan Garcia chanchin kan bel chiang ve thungang ama sain ka video lo clear tu ten ka video hi min lo like sak le ula ka channel la subscribe lo in amani chuan min lo subscribe sak ve sham turin kan ngen non le chawani tun hai chawa boxer ta jinga chuan tun truma chanchin kan sai tur Ryan Garcia ISP thale kudrang hi an tambi kherom lawe Garcia chanchin soi warda mitren khat phei chuan Garcia kutum nek chuak hi track lang mayarang ani an lo tu train herol thar boxer serang Ryan Garcia hi tundin hna kumsom ni panga upa chau alani boxing khovela aro poina bel cha zel turin anun lamang chau zel dona mabak eng tak alanai boxing khovela Ryan Garcia ming hi ming larania boxing lama tui velo depon social media lama milar follow ranga Ryan Garcia hi vaitam an mu photo arinom mani in ring tok ve tak Ryan Garcia hian a boxing thiam na pe lama meiche han chai vel po thiam tela ai ngai ni train to ani a meiche chai na thu hi social media lama kan lo mu zau zau to train Garcia hian tlei rol kum som ni mi lek ani lai pon khovel shet lo ko pa milar Selena Gomez su det puya alo som to a Selena hi ka ngai na zong takania a single ti ka thriat awangin in det puya ka som ani ka som na hi alo pomani phei chuan milar in kop fu berta jinga mi kan ni nge yang tin no pangte in Selena chungchang alo soi to a Ryan Garcia hi boxing ring chunga chau lo po manil lu zo le mani in ring taw ve tak ani ti achiang social media milar a professional boxing khere ra tum somni pali a khala vai khat che tlom la dai atum puite tum somni line out thai boxing khovel minglian ser chau Garcia chu tunge ani chiang le zialin in bel chiang don tiang Victorville California US kumsang khazakwa sam corporate August neria chuan Ryan Garcia an khovel engaran huvetran Garcia hian una palianai boxing tui chung ko atangaran chor chuak Garcia pa Henry Garcia hi boxing tui satle anilawa boxing coach tha ani Garcia hian pian pui ona mai chia pathum demi sa le keila te anaya nami pa pakhat anai bok anami pa ming hi sin ania a u hingzuin boxer ve thaw ani Garcia pa hi boxing coach ani thu kan sei to a hei wang hian lo thei lovin Garcia po hian te atangin boxing amel shiat ma pha no pang kumsari mi lek ani chuan Garcia hian apa zertin an hoya boxing training anei chauder Ryan Garcia pa hian a en kolan hoya training anei pui afapa theina nei a chianga hei wang hian afapa Garcia chu ate te atangin boxing lama lo thling tura thorim angai ziate ril rupau khau angai ziate shaturin afapa Garcia chu discipline khau tak moya a en kol chau ani kumsari ani atanga boxing training nei tran Garcia chuan kumriat mi lek ani in boxing local tournament chu a khel chau tana ama ang thawa boxer ni tum chau anau sin ne nanin bulgarai cha training nei in an sparring dun fo train Ryan Garcia thega nei hi apa ba ka ahun laya boxing lo khel ve to train apate chona mufu ma le Patrick David podcast Garcia hian ano pan lai chanchin a soina ahun kal to chanchin chu soin tuna ka din mun thleng thei tur hian ka pa ba ka kapate hian ka chunga rinal lian tak alo nei to train ani tum khat po kapatian kan chung ko atangin boxing khovela lo tling kan om tur thu alo soya chu keima kani thu alo soi to tin ano pan lai chanchin Garcia chona soi professional boxing alo chau ma hian Ryan Garcia hian a amateur record a trum zanhi so panga he na chang thaya trum so panga chau tloma nei thung Garcia lo tlina kong zo chawa alung phum poimo chu englai po ama support tu a chung ko ta hi an yome boxing in a lo chil chung ko an dia an vai mai hian an fapa an munau pa hi an support vec train no pang tam tak zinga in fiam na wanga ma taka school cholchan an lo om to train
hei hi thil thalo then khatin an ti siwal fo thin ani Garcia hian boxing lama machop lian nei ma se a chor chuana Victorville lama school akal ve tang thina a boxing training le competition khelten a school kal anti boilo nan hun bi dik tak a zom tor chungten an siam sak thin an zirtir tu le azirlai puiten boxing ring chunga theina sang nei Garcia hian mabak enga nei ti hrema se zirna da poimo tu a chung ta thu oin boxing lama discipline tha anei ang bokin Garcia hian school lama po thu oi takin ati turanga ti mai thina ni chutia no pang mai Ryan Garcia an rual khai taka zenda le boxing a kolpuya wang chuan a hun bi wanna konga po a pui chho hle no pang har wang la infiam lama tui Garcia hian boxing baka ano pan lai chuan baseball te a khel ve thina ni Garcia hi no pang te boxing khel ni ma se boxer tam takin an lo ton to thin insual boina ero mak tak main atel ngai manglo podcast la interview anei na Garcia chuan hemi chungchang thu hi soin boxing ring chunga fight kan nei ba hi insual boina lama ka tel ngai lem lo boina siam ching no pang om thadu lo te chu an oma ma se tharum tho le boina lama in nu lu kha ka tum ngai lem lo lo thei lovin voi thum chi he tiang boina hian ka tel ve ani tin ano pan lai chanchin soi amateur boxing lama trum zani som panga lai ne na chan nuwa boxing khowela minglian jok chher chun jam zel torin Ryan Garcia in kumsang he som prik chuan professional boxing alu chil chho ve ta an khotol vela patam takti ti le no pangai chan ani chawa national champion trum som panga zet alak nuwa youth world boxing kumsang he som pruka naya gold medal anek chuak ara chinapia arama moti mai turin Garcia chun boxing lama a ming a cher chun jam chhozel kumsang hi som paruk aloin her chuaka a chanchin nangle kain kan hriat thei phana turin Garcia hian kumsom pasari mi anin professional boxing alo chil Garcia hi US piang le Australian anina Mexican le American thapol ani hei wang hian a fight nei dona pianga rampani flag US le Mexico flag te akeng tel thin kum sangni som paruk ania a professional boxing match masabara kum som pasari mi Garcia chuan Edgar Meza chu first round a chiang lutukin nandak out ngal rol thar mabak eng nei boxer tuan rang Garcia chu kum sangni som paruka Golden Boy promotion ten contract and sign pui check la ang mayaranga akutum nek chuak thin nia an soi thin Ryan Garcia chuan professional boxing alu chiltran koma tum sari live fight anai ani age masa pasria tum rukngot knockout mangina chaka ma se chu te chungpo chuan rol thar toy ter boxer tha Ryan Garcia chu khovel shiat lo alani lo kumsang hi som pasari ania atum puite apiang te la knockout chun jom zel tu rol thar boxer chuan rang Garcia chuan kum top lam September thla a Miguel Carrizosa a knockout le WBC NABF Junior Featherweight title ala chunjom ring chunga ama ding zo anamlo chunjom zela Alan Valenzuela Martinez Raygoza Fernando Vargas Para ten Garcia kutum ando zolo chunjom zela ni knockout veka Garcia achak nuwa kumsang hi sompreta Jason Veleznen ring chunga chungnung jok ni inchuin around somzet an khel atumpui apiang te knockout deuh zel thei khopa boxer munom Garcia hian a boxing career round som a khel tingai manglo Jason Velez ro round som chung ai nek pui Velez su knockout lo ma se unin ma decision mangin ne lo tong lo Garcia bok chu chak zo ka puan zui ani Garcia speed le kutum dol zo an omlo chun jom zela knockout in mi makti khaparangin round khatna boxer tha duno anek thua Garcia chaka puan zui ani Francisco Fonseca knockout manga anhele nuwa boxer thale zol ni turin Ryan Garcia chuan Eddie Reynoson waya training anai Canelo Alvarez le Andy Ruiz Jr. te lo join to tu
nuaya hun tam training anei chho nuwa English boxer tra kumsang hi som pania bantam boita England tana Olympic gold medal lo next suak to Luke Campbell han kumtir January ni somni pakhat kumsang hi somni pakata anin neka England boxer tra Campbell an around ni nalaka Garcia aneklo professional boxing akhel chho nuwa neklo tu aton masak na berni ma se Garcia ain siam remvat boxer pani ten in nekan chunjam zela Garcia achungmung chho char cha nuwa alar pui a signature leg hook ngei main Campbell na ka tak anek saka Campbell an round sari na Garcia body shot ado zawlo boxer pani te in nek ti to pania Garcia chon WBC interim lightweight title a sheng zui English boxer tra Campbell ane nuwa Garcia in Xavier Fortuna le Ghana boxer Emmanuel Tago ane le Garcia in ne tu ala tonglo chunjom zela boxing khovela lalrim din chaumek zelin ahminga po kingrai ain ti ani boxing ring chunga chawlo po social media mangthiam Ryan Garcia in a Instagram TikTok le a YouTube channel ate a chetalai a training nei lai le a lim tha tam tak a post train boxer zinga Mayweather nuwa social media follower nga berpol ani chawhial heng hun laya Forbes in an komna po asum laklo za asom ni panga chu boxing atanga laklo ni na soya za asom sari panga chu social media atanga laklo ni na soi thung boxing khovela lalram din chaumek Garcia in ne lo nei lawa a professional boxing a trum somni pathum lai ne na chan nuwa ama ang thawa boxing khovela lalram din chau trum somni pariat akhela trum somni paruk lai atum puite knock out thaitu Jarvonta Tang David chu nikum April ni somni pani kumsang ni somni pathum khan amachona a professional boxing career a trum khatnan Garcia a chaklo boxer pani ta in next zoa interview then khata Garcia chon an fight nei turan son fo wanga ari na ati danglam na sat angai reng awangin awan doi ta mai ni nen soi Tang David san hello nuwa boxer thazok ni le turin Ryan Garcia an ngorle zolin training anei chunjom kumsang ni somne pathum kumtop December thla Oscar dorte laka knockout mangin na changle a kumin kumsang ni somni pali April ni somni khan WBC super lightweight title inchu turin American boxer tha Devin Haney le Garcia ten Barclay Center New York lam anpan fit nga le inches riat sang Haney hi WBC super lightweight title kolai ania fit nga le inches riat le achan vesang Garcia hian amateur lama po Haney hi alo tum fau to train American role thara boxer tha pani te kum hi tun din na kum som ni panga ve ve an nia mi puing ha hel boxer pani ten in nek an tran chu thompo aring le Tang David san hello nuwa nasale zola tanla improve cho Garcia in daini atum don naya weight butuk aya ari awangin mitam taksai sela loa invong lo tia achakring lo tu po antam Garcia in soisel nakara Haney nena anin neka bul atan fu chole akha tokin ne lo la nei lo Haney chu atnek thudau reng zoka Garcia in chiang satin tumthum lai nek luma se round som pani an khel zo thoka just tam zok majority decision mangin Garcia chu chak zoka pon zoi ani boxer pani te fighta Garcia chu weight butuk aya pound thum point pani keji khatle chan ve dona ari awangin WBC lightweight title a sheng thai talo kumin April tha Haney nen an nek zo Ryan Garcia chu damdoi man phalo amang nia soi ania nu sang sang a chanchin alar nga le chaklok la nei lo Haney an he tak nuwa hetianga damdoi chungchanga thuthar anei hi Haney fence loma atle Garcia hian shrimna atokani chon Haney nen an fight chu no contest in a kaldona atumpui Haney tan Garcia nena ain tumtuma a record hi nore anidona hei wang hian a fence tam tak chuan lomani voluntary anti-doping association avada doping control lamin Garcia thechana sample test an neya Garcia hi a positive ngai ti an mu
ma se hemi chung changa hian Garcia le atim te chuan king le tin Garcia hian steroid lam eng ma a khoi lo thu le food supplement chikhat o sarin chu ai ngei thu an phalawa hei hi ngei to zui ani nuwa tu nai mai khan Ryan Garcia chung changa thuthar om chau hei ni fan salung aina siam turin Ryan Garcia hian thiam chang chho don ni na lang ta a chanchin kan soi lai tun din huna kum som ni pangan mang mek Ryan Garcia hian anau pan laya achungten boxing khovela lo tling tura an lorin lok to na chu atakrama atlantir social media influencer ania relu hana anxiety alo nei to na chu puangzarin offense tam tak fui phur tu ani khavel chat lo boxer ro puini turin Ryan Garcia na tlang puini khata voithum training session anai train jingdar saria Garcia thotlang pui tuktin melnga la kilometer riat por velat la nuwa pound ni arit weight kengin sado boxing around riat ati nuwa apum lampang ti chak turin a apps a train train ani chundar som pani aria darkar thumle achan ve gym lama thai top chuwa hun aman nuwa zandariata darkar ni chu achak na re chedan phunga ma son thainan strength and conditioning workout ati chunjom le train ani interview then khata chuan Garcia hian zandar som le som pakhat vela chuan mut atum to thin thua soi valet magazine an komna Garcia chuan muttam angai poimo thua soya infamy chuan muttam hi kan mamo ani dakar sari thatal hi mutnan hun ka mang thin ti na soi fight ke ma Garcia om lai chuan akuk minute duranan ai le intur atak samamo mil ang chi asiam sak thena ani Christian boxer Garcia hausak nahi tundin muna puanzar ni chia lo ma se US dollar million somni atanga somnga vel tal chu anei turangai ania gym sak tekuila baka brand lian dang tam tak atho pui mek Garcia hian boxing khovela aming ala cher chawzel dona a hausak na po ala pung chawzelinarin Ryan Garcia hi ani talent boxer thazok ni turina injir chho mek chela professional boxing akhel atanga a ne lo chun teng Davis nen thom anon nei le thoinarin intum non le ta se fighter chon Garcia hin teng hi a ne thei to mai ngem ti hriat a chak ta hle